pravijo, da bi se ti mladički malo premaknili. Divja svinja na počitku. Veper je to. In ona doji mladičke. Prišli smo do malega kmečkega naselja oziroma posestva. Evo, tle je vikinginja nekaj razlaga novodobnim turistom. Poglejmo, kaj imajo za pokazati. Potem pa domača hiša, kjer tudi spijo. Tudi? Ja? Kmečka hiša tle, ja, vidiš. Je bila kuhinja, je kuhila. Tle je črno ognjišče. Tukaj pa izba. Vse zelo nizko, da se je hitreje segrelo. Stlačena glina na tleh. Postelja, ki se je tudi zagrnila in se vsi skupaj spali. Se pa en del peči je pa že tlele grel. Takoj zraven hiše je bil hlev. Dvojna vrata. No, v hlevu je pa kamenja po tleh. Več posebnega, to se pravi, so že stoletja in stoletja nazaj imeli podobne hleve. Imeli so pa tudi prehod iz hiše do hleva. V nadaljevanju hiše je pa svinjski hlev in gospodarjeva delavnica. Shramba orodja, voza, slame za popravilo hiše in zopet prehod v druge prostore. To je pa zahodna fasada prejšnje hiše, ki sem si jo ogledali v celoti. Gremo naprej. Si bomo gledali pa še eno malo novejšo hišico, spredaj vodnjak. No, v tej hiši je pa gospodar delal čevlje. Gospodinja tu maslo. Kuhala za svinje. In zdaj gremo v tukaj črna kuhna s pečjo. No, pa v hiši. Podobno kot prej. Ja. Malo drugačni kot Beli krajini. Zadaj je za kmečko hišo, pa ljudje delajo. Evo, fante. Bodoči vikingi. Bum. On cepi drva. Ame take zadeve. Nadaljna pot nas vodi do bivališča vikingov iz železne dobe. Vmes smo šli zraven megalitskih kamnov, obdelane narave, na njihov način in tako dalje. Labirint iz bronene dobe, postavljen iz kamnov, okrog leta 1000 pred našim štetjem. Evo ga, bo prišel ven ali ne? Narediš kar kilometre. Milan, pojdi malo bliže do teh bivališč. Očitno so bile takrat stvari bolj preproste. Evo, mehanizem za zapiranje vrat. Zelo inteligenten. Avtomat. No, ta hiša je tkalnica.
izredno nizke, vejev je ometano z blatom in noter statve. Sušilnica, na tleh tolčeno blato. Evo, na kakšen način so sestavljali in zbijali te stvari skupaj. Jedilnica, spalnica, kamin, preprosto. Zanimivo, hiše so prepletli z vrvjem in ometali z blatom, vodnjake pa tudi na ta način stabilizirali. No, to hišico sem posnel znotraj, naši 3 kalibri pa počivajo po truda polni hoji. Evo, Breda pravi vice. No, to je pa verjetno še starejši tip hiše, kateri se je razvil v naslednjek, ki sem prej pokazal. Skopali so v zemljo nekaj in takoj nad zemljo naredili slamnato konštrukcijo. Na sredini ogenj in skozi slavnano odprtino na strehi ven. Evo, to je ta tip hiše. No, tukaj so žgali keramiko v teh pečeh, naravno sušenje kože. No, ta hiša je pa že večja. Zopet črna kuhna, odprto ognjišče, viking razlaga, dim pa skozi streho ven. No, ta hiša z vikingom pa tako zgleda od zunaj. Kaj se pa tukaj dela? Punca stroji jermene za kaj zvezati. Som sagt også flere gange, vi gør det nu. Ja, drugi domači, družina. Vi er ikke så længe Tudi om at ženska falde je til tako nu. oblečena, kot mora De biti. er helt nye, de har ikke prøvet at være med i år. Det er første gang i dag, de har været inde og sige til os, gud, nu kunne vi godt. Njihova govorica. Nu er de nu. To je ta hiša. Sem posnel vikinginjo z zelo nizkim vhodom, mogoče meter visok. Kaj bi rekel Pepč, kaj tako kuri ogenj v teh slamnatih hišah? On je bolj varno to speljal. Ta je ta prava bila iz teh časov. Breda je našla veselje pri krmljenju kozlička. Medrogice, Breda, ali to mu paše? To mu paše. Slovo od lepe vasice. In smo že pri megalitskih kamnih. Kot vidite, vse je lepo označeno. In zraven je tudi orodje za dvigovanje teh težkih stvari. Mojster za izdelovanje delov hiše. Smo pa na enem drugem področju. Na pol izdelan drevak in turistom omogočajo tudi plovbo po koščku jezera. Jezercu pa otroci in očetje vozijo nadobudne sinove v drevakih. Živ žal je tukaj. A se ukrcavajo se notri. Je malo nevarno, ker je zelo labilna zadeva. Preizkušnje v sekanju drv.
Fantič je malo že utrujen, sta dobila malo hrane, spet sekajo, kot da bi grizli. Slabo mu nese. Tako so se sekana ta drva, kot da bi jih zgrizli. Danes je bolj enostavno, a Breda? Je že pakirana. Kakšna zrna so to? Pšenica. Pšenica, ja. Drgneš, drgneš, drgneš in prideš do moke. Lepi skandinavski otroci. No, ta je že previdno dela. Se hitro utrudijo. Tudi ogenj je bilo treba izdelati. No, iz tistega zmletega, ki smo prej videli na kamnu, si pa pol familije spečejo kruhek. In krog je zaključen. In ga popapcejo. In so vsi bili zaposleni. Evo, ko narisan je ta otrok, ki leži tle pred mano. Selitev v naslednjo lokacijo. Zdaj gremo pa v druge kraje, v Graščino, na koncu drevoreda. Graščina in park Ledreborg. Po tem dolgem drevoredu smo prišli pred grad. No, kar dajmo. Evo nas pri dvorcu. Dunja zbira pa kamenčke. Skozi levja vrata na dvorišče dvorca. Dvorec. Veliko dvorišče in na drugi strani lepa kapela. Ogledali smo si Graščino. Kuhna se pa nahaja pod zemljo. Samo malo svetlobe so imeli. Kakšne stroje so imeli tle. Tle pa lepo, poglej. Pa lepo. Poti Boga, poglej. Parni kotel. Ne vem pa, kaj je to tle spredi. No, pa pogled na pravkar obiskano Graščino, še z druge strani od kapele. Vse lepo zaščiteno skovano ograjo. Fontane. No, zdaj pa naprej, druge izlete. Gremo. Na našem potovanju ten most iz enega otoka Danske na drugi otok, ne? Je tako? Ja. Še največji v Evropi je to. In še največji v Evropi, največji most. Zvozi, gospod Milan nas vozi in njegov kot Tandero. Kilometre in kilometre naprej je most in železnica in v daljavi največji evropski gigant. Evo, maksimalno približen. Evo, na sredini in od njega gre glavni del mosta. Od spode sigurno ne, od zgori pada dež. Gremo mimo tega svetilnika, vidiš, na most. Prvo čez dvorišče stalno oblaki hodi po mostu. Ja. Sipine tle pri mostu, kjer se sipine končajo, se začne most. Ten kurac od kombija se je dobro, da je bilo mater. Bližamo še po
Evo, Ne rabi nič prehiteti zdaj, vse v redu. ta nosilna vrv je koliko? Sigurno 1 meter, ne? Debela. Nosilna? Ja, Ne. ni. Koliko ti ocenjuješ? Te so, recimo, nosilci so FI100. Nosilci so FI100, vertikalni napenjavci. Ja, Recimo 100 do 150 so vertikalni napenjavci. Glavna cev bo nekje 400 do 500. ne mogoče. Bomo zdaj videli, no. Tako? Ogromna lepa stvar. Evo je zdaj. Zdaj bomo videli, ko prije dol, koliko je. Ja, 500 je verjetno. Tudi 600. Pozdor. Ja, tlele dobim barke, ne, evo, ko so majhne z mostu dol. Most se pa še kar nadaljuje in tukaj se končajo glavni nosilci. Zdaj pa še do cestninske postaje. 2x210 kron. Mi je bila všeč na tej strani otoka. Pesek, kako spodjeda pesek. Po 19 kilometrih pride vlak ven z podmorskega tunela, mi pa do cestnine. v obe smeri, 10. Evo, petek jutro. Smo že v sredi Kopenhagna, pri našem hotelu za naslednja 2 dneva. Prišli smo v zgodovinsko središče Kopenhagna. To je na levi, se nam prikazuje Christiansborg, veličastna kraljeva palača. Eden izmed najbolj obiskanih ciljev v Kopenhagnu. Gremo v palačo. Ogromen spomenik. Razdalje in velikosti so ogromne. Tukaj je prostor za proslave. V ozadju vidimo stolp mestne hiše. Enajst ura. Obeležje na vhodu v park. Pa na drugi strani dresura. Ubogljiv konjiček. Dunja malo invalidek.
Bye bye Kristjanenborg. Tega pa v obali do Čolnička. Vse posod spomeniki in palače. Kvadriga, ne, ni od palač. Še malo, pa smo tu. Same zanimive točke. No, to je ta ladica. Mi gremo zdaj na njo. Evo, naša grupa vstopa. Evo, kaj slika Sandro, da se tako lepo smeji. Evo, naše dve gospe. Ta cerkvica, imenovana tudi kraljeva, uradna kraljeva cerkvica. Rechter Hand hier sehen Sie die alte Börse. Bemerken Sie die Turmspitze, die besteht aus 4 ineinander geschwebten Drachenschwänzen. Und die 3 Kronen ganz oben symbolisieren die 3 skandinavischen Länder der Fies gamle børsbygning. Læg her mærke til spiret, som består af 4 drager, der har deres haler snudet sammen. Pod mostom gremo. Erst im Trockendock benannt. Und heute ist Gammeldock ein Center für Architektur mit Ausstellungen über Architektur und Baukunst. Parkhuset, der ligger til højre for os her, det hedder Gammeldock Parkhus. Og det hedder det, fordi at det var her den allerførste danske tørdok, den lå. Og i dag er parken er boet herinde i 3 forskellige huse. Og i dag er det lille grå hus, der ligger på den højre side, nummer 3 fra hjørnet. No, je malo počasnil, da smo ga lepše videli. Je pa še precej teh starih jadrnic tu, starih hiš. Še kar uporabljajo. Rund heißt die Marmorkirche und sie hat eine der größten Kuppels Europas. Amalienburg, v preteklih stoletjih uradna kraljeva palača s cerkvijo in z eno največjih kupol v Evropi. Evo, direktno na vhod. Dronning Margrethe bor i det palæ, der ligger tættest ud mod vandet på den venstre side. Kirken inde i baggrunden er Marmorkirken, og den har en af de største kupler i Europa. Muzej s kopijo Michelangelovega Davida. Stara uprava, luke. Področje s topovi, kjer sprožijo vsak dan topove v čas kraljeve družine. Kaj je toliko ljudi tle? Bližamo se danski deklici, ki je tudi Hans Christian Andersen opisal. Så ligger vi så her med den lille havfrue, den lille skulptur. Največkrat slikana danska zadeva. Breda ni. Izgled se obrača na drugo stran. In se oddaljujemo zopet nazaj. Čau, šibamo. Šalarska deklica, kako je? No, še nekaj znamenitosti o poti. Merkur. Največji skandinavski trajekt, kraljica Skandinavis. No, to je en spomenik. Do Davida pa pridemo takoj. Kopija Davida iz Firenc. Lep.
hrib, ne pa ladja. Flygtninge fra monumentet, der indledede livet i eksil. In 1617 by the Danish king Christian IV, and the main purpose for establishing Stari del Københavna, ki ga je že leta 1617 ustanovil Christiansen. En gammel bydel til grundet tilbage i 1617 af Christian IV. Og hovedformålet med grundlæggelsen var at skabe en stærk handelstradition i Danmark ved at tiltrække til gode Lepo, ko je starih časov še te barke? In front of us now, a bit to the left, you can see the steeple of our Staples Erst 6 Jahre später, das die Turmspitze hinzu. Aloze Cirkev iz leta 1669. Sieht man eine vergoldete Statue des Erlösers. No, na vrhu je pa ta statva, ki je pravkar omenila, zlata. Kirken er bygget i 1606. Zelo zanimiva stvar. Cirka 60 år senere tilføjet med til tårnet. Tårnet har en udvendig trappe, og der er 403 snor til hele vejen op til tårnet. Og helt op på toppen står der sådan 3 meter. Feuerschiff hier recht. Heute wohnen 2 Familien hier. Und das Schwarze Boot hat ein bisschen weiter vorwärts, gehört zu einer dänischen Architektenfirma, Sim und Weitling. Det små kirken, der ligger på Højefors. Her, det er Kristenskirken. To imenujejo tudi nemško. Prihajamo do naslednje palače. Another small canal here is called Izhod na morje glavni. Na svetu. Og i dag vil bygningen vokse over her til højre for os nu. Hvis I kigger så lidt diskret igennem vinduerne, der kan I se, at der bor en kunstner derinde. Which burned down in 1794. Die Brücke hier vorne ist die Marmorbrücke. Und die Brücke und den beiden neu restaurierten Pavillons hier recht sind die ältesten erhaltenen Teile des ersten Schloss Christiansborg. Der Rest des Schlosses brannte im Jahre 1794. Broen, vi sejler under her, den hedder Marmorbroen, og den, altså de to. To je pa tako ozek most, da smo se zagozdili tle not. Ne vem, če bo šlo. Gre. Komaj, še nismo iz tega mosta. Evo, da pa obrniti ne more, je pa že tlele, tako je konc obale, ovink. Kanal je pa na desno. Ja, ma so vajeni vsega tega narediti. Evo, in se bližamo cilju. Pred Nikolajeva cerkev se vodič poslavlja, mi pristajamo. Na svidenje. Takoj za pristaniščem je boljši sejem. Zdaj smo kar zgubili dobre pol ure. Vse prešlatali, evo nas. Smo na njihovi centralni ulici. Gremo hitro nekaj pojesti, evo te pa moderna zadeva. McDonald's. Na drugi strani pa zanimive hiše. Ja, grem, me že kličejo za jesti. Pa te tiče so zanimivi, jih lovim. Gor so pa tudi te pravi. Življenje je živo. Kraljevska danska oblikovalnica porcelana. Kakšen lep kiosk. To je prav Breda na njega opozorila. Res je lep in zanimiv. Z urcami. Natavžente ljudi se premika tle skozi. Kar lep vodnjaček. Pa trgovina. No, tukaj se poslavljamo od naših dveh žensk, ki se bojo to ogledale, mi dva s Sandotom pa fototrgovino.
To je na zadnji skupni posnetek, če se ne vidimo več. Mestna hiša, lepa, velika. Pomelik na mestni hiši. Ja že vidim. To bo lepo, ko bo razsvetljeno, ja. Največji termometer na svetu. Temperatura je 18 stopinj, rahlo deževno. Nikon Andersen. Kje je? Tle blizu? Ja, pod nosom. A, pa res. Na vogalu. Dajmo. No, zdaj hodimo mimo spomenika. Desno je vhod v Tivoli, muzej voščenih lutk. Zanimivi so ti zmaji. Breda pravi, da je to bik, ne? Bik se je spopadel z zmajem. Prihajamo k Andersenovemu spomeniku. On gleda na svoj Tivoli. Ne robet stran. Lep Andersenček. Velik spomenik velikemu pisatelju. Gledam tudi v Tivoli, on tudi. Ja. To je prav. Kisika. Kisika. Ko kisika v klobuke, čitavo. Lepo oblikovane govorilnice. Milni kamen do vseh mest Norveške oziroma Danske in kilometri. Zanimiva hiša cirkusa Akselov. Mimo Tivolija gremo do planetarija. Glavna železniška postaja danskih kraljevih železnic. To je železniška postaja. Vlaki vozijo eno nadstropje nižje pod mestom. Lep planetarij, maketa zvezd, pritisneš v zvezde in se ti na nebu pokaže. Vhodni prostor je že tak veličasten, vesoljski, evo planete v zraku. Pogled iz Lune proti Zemlji. To je pa prava kamenina iz Lune, velik kos jo imajo tukaj. Vrhunska alpinistična oprema za na Mont Everest. Pribor za kuhanje, sponke, svedrovci za vlet, cepin in vrhunski aparat, ki je zdržal te nizke temperature, Konica z UP 140. Makina planetarium od Quintija iz leta 1676 deluje. Vrtiš in se premikajo meseci in leta v vesolju. Planeti pa krožijo okrog Sonca. Smo v planetariju. To je tako okrogla dvorana, kjer si bomo gledali trodimenzionalni film o Everestu. Tam je poseben projektor in to je vse v krogu, je vse dvorana.
Evo, Så samlet et hold af erfarne bjergbestigere. kao se treba strenirati za po Everestu. Opgave om Everest-regionen. Eksforlovede Paula skal være basecamp manager. Ekspeditionen starter bare 2 uger efter deres bryllup, men for dem er det den perfekte bryllupsrejse. Ja, ovo bi se vozao tle. To je cesta, vidiš? Viš kje je to podobno, ko smo šli proti Koštaboni? Glej, kaj tam gori. På Everest-ekspeditionen deltager også en dygtig ung bjergbestiger fra Barcelona. Araceli Segarra er en meget erfaren bjergbestiger, men hun er bedst kendt for sine færdigheder som klippeklatrer. For Araceli er det en lidenskab at bestige bjerge. Hun gør det ikke for berømmelsens skyld, men fordi hun elsker det. Hvis hun når sit mål, bliver hun den første spanske kvinde, der har besteget Everest. Wow, je super to. Selv når Araceli træner i Mexico, befinder hendes endelige mål sig på den anden side af jorden. Kathmandu var udgangspunktet, da Tenzin og Hillary i 1953 begyndte deres bjergbestigning. Og den 15. marts samles ekspeditionen. Helikopteren kan ikke flyve helt op til basecamp, men det giver holdet et forspring ved at fragte dem op til næsten 3.000 meters højde. Herfra må de gå de sidste 50 km til foden af Mount Everest. For bjergbestigere udgør Himalayas bjerge den ultimative udfordring. For Roger er det hans livs opgave at forstå, hvordan bjergene skabes. Kontinenterne flytter sig i forhold til hinanden, og når 2 enorme landmasser kolliderer, presses klippemasse opad. Læse bevægelser i jordens overflade på blot et par millimeters højde. Roger er i sit S, når han fortæller om sit arbejde, og om de processer, som finder sted. For ham er bjergene, kan man udpege de områder, hvor de sandsynligvis vil indtræffe næste gang. På en højderyg i næsten 4.000 bjergbestigere kan dø af højdesyge, men hvis man foretager opstigningen gradvist, får kroppen tid til at akklimatisere sig. Antallet af røde blodlegemer stiger, og blodet kan transportere mere ilt. Alene det at overleve i næsten 9 km højde er en bemærkelsesværdig præstation. Hvis man blev bragt direkte fra havets overflade til toppen af Mount Everest, ville man miste bevidstheden i løbet af få minutter og snart efter dø. Der er 3 primære farezoner. Den første er Khumbu-isfaldet, hvor kolossale istårne kan vælte uden varsel. Længere oppe kommer den stejle isbelagte Lhotse Face, en 1200 meter lodret væg. Den tredje farezone er sydøstkammen nær toppen.
der som regel en uge med klart vejr, som gør det muligt for bjergbestigere at begive sig opad til toppen af verden. Sent på denne skæbnesvangre dag bragede en voldsom storm op over bjerget uden varsel. 25 bjergbestigere befandt sig langs ruten mod toppen. Mange blev fanget for højt oppe på bjerget til at kunne nå sikkert ned. Lige før solnedgangen kæmpede nogle få. De strandede bjergbestigere løb tør for kunstig ilt. Himmel og jord gik i et, og de kunne intet se. Da natten faldt på, og temperaturen i vindstødene nåede ned på minus 70 grader, var 17 bjergbestigere stadig fanget og blevet efterladt som død af andre bjergbestigere. Men så rejste Bæk sig og prøvede desperat at gå. Han var næsten blind og havde svære forfrysninger i begge hænder. Fast besluttet på at overleve, tvang han sig til at bevæge sig. Han vidste, at hans stillinger fra Highcamp lød på, at 9 mennesker formodentlig var omkommet. Deriblandt Bæk Weathers. Pludselig kom han vaklende ind i Highcamp. Han var døden nær, men nu var der... Umiddelbart er det ikke muligt at forsøge en helikopterredning i mere end 6.000 meters højde. Luften er så tynd, at rotorbladene ikke har noget at bide sig fast i. Helikopteren kan når som helst miste opdrift og styrte ned. Trods faren besluttede en nepalesisk pilot ved navn Oberst Madan Casey at løbe risiko. Da han kom for at hente Bæk, havde Oberst Madan problemer med at lande. På det tidspunkt kunne han have opgivet, men han gjorde det ikke. Lederne havde lært dem forsigtighed og ydmyghed. Araceli vidste, at hvis forholdene ikke var i rense deres sind, så skubbede de sorgen til side og fulgte endnu en gang gennem isfald. Det er svært at tænke klart. Nogen siger, at det er ligesom at være beruset. Man tror, at ens åndsevner er skarpe, men det er de ikke. Da de nåede Highcamp, havde de tilbagelagt 3/4 af turen mod toppen. Vinden havde lagt sig, og de satte hurtigt Rogers udstyr op. Der var ingen tid at spilde. De kaldte Roger over radio. Alle på holdet var anspændte. Om få timer ville de begive sig ud på deres livs klatretur. Det tager omkring 12 timer nu fra Highcamp til toppen. Holdet må tage afsted omkring midnat, hvor det er 35 graders frost. Araceli, da solen stod op, Roger fik endelig øje på holdet. De havde nået den sydlige top. Det menneskelige legeme er ikke bygget til at overleve heroppe. Det skriger til en, at man skal vende op. Man har en vag bevidsthed om, at dårlig dømmekraft kan slå en ihjel hurtigere end noget af. For Paula satte han sig ned ved siden af ham. Han vidste, at han aldrig ville høre Robs venlige New Zealand-accent igen. Alt, hvad han hørte nu, var vinden. Da han endelig fortsatte, følte han sig sårbar og usikker, men så tænkte han på det, Paula havde sagt til ham. Hun havde sagt, bestig det bjerg, som du aldrig har bestiget det før. Ordene fulgte ham hele vejen op og gav ham styrke, kunne intet stoppe ham. Men uden kunstig ilt blev det for koldt at vente på Araceli og Jamling. Efter 12 timer måtte de kæmpe for at koncentrere sig. Efterhånden som de nærmede sig toppen, blev de mere og mere.
Efter 9 lange uger på bjerget klarede de det. På det hellige sted, hvor hans far stod for 43 år siden. Han satte et billede af sin far og sin mor, og hans hellighed Dalai Lama i sneen. Han lagde også et lille stykke legetøj for sin 10 måneder gamle datter. De var der alle sammen. Ed, Paula, Arceli, Sumio, Roger og alle sherpaerne. De havde været meget igennem sammen. Spomena mrtve. Tenzin havde fortalt sin søn, hvordan bjerget havde givet ham styrke. Omsider, at han var bjerget